Mu myaka 30 ishize jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe, zimwe mu mpinduka zikomeye kandi zigaragara no mubare munini w'abanyarwanda bashoboye kwiga ndetse baraminuza mu gihe mbere hari n'abatarahabwaga ayo mahirwe. Baziruwiha Idi Abdulaziz ukora umwuga w'ubwunganizi mu by'amategeko hamwe na Nizimana Emmanuel umuyobozi w'ishuri rya Groupe Scolaire Musanze ya mbere bakuriye mu karere ka Musanze ni naho bize. Dufasha urugero nk'amashuri ya kaminuza, amashuri makuru abashaka kwiga byabanga ko bambuka bakajya mu gihugu cy'abaturanyi muri Kongo, bakajya muri Uganda, basanga ari ibintu baremereye bitaboroheye. Ariko igihugu kimaze kubohorwa nibwo haje impinduka mu burezi mu buryo bufatika kandi bugaragara, kubera ko ari kaminuza za leta zariyongeye, ari kaminuza zigenga nazo zariyongeye. Wasanga ari kaminuza hano muri Musanze iyo twabaraga ari kaminuza y'Inyakinama na Izayi Busogo, ariko hari izindi kaminuza zavutse nka Ines Ruhengeri ifitiye akamaro abantu benshi barimo n'abanyamahanga, ndetse ikaba iteza imbere n'abaturage baturiye Ines no hirya yayo. Ibintu byarahindutse cyane ko kaminuza n'amashuri makuru byariyongereye mu karere ka Musanze mu myaka 30 ishize. Ubu habarurwa amashuri makuru na kaminuza zirindwi ubariyemo ishuri rikuru rya polisi n'irya gisirikare. Ishuri rikuru ry'ubumenyingiro rya Ines Ruhengeri niryo muri 2003 ryabimburiye amashuri makuru yigenga muri Musanze, ryaje rikurikira kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuhinzi n'ubworozi URKVM. Padre Dogiteri Baribeshya Jean Bosco n'umuyobozi mukuru wa Ines Ruhengeri. Kwari uguteza imbere aka gace hano Musanze mu bukene bwari buhari. Diocese Gatolika ya Ruhengeri itekereza ko kaminuza yabigiramo uruhare, kandi biragaragara. Ahangaha dufite abanyeshuri barenze 5,000 n'abakozi bari kugera muri 300. Ahateraniye abantu bangana batyo, dufitemo n'abanyamahanga barenze 700. Iterambere riragaragara, n'uhanyuze areba abona ko koko hari ikintu kigaragara cyahindutse. Imyigishirize ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro nabyo byongerewe ingufu mu karere ka Musanze kuko bitanga n'akazi mu buryo bwihuse. Umubare w'abanyeshuri, amashuri n'abarimu byikubye kenshi, ndetse hari n'abanyamahanga bahitamo kuza gutyaza ubumenyi mu Rwanda by'umwihariko i Musanze. I've decided to study here in Rwanda. Nahisemo kwiga mu Rwanda kubera imyigishirize yaho, umutekano n'uburyo bakira abanyamahanga. The security, the environment is so secured and it is so welcoming. Les choses se passent bien. C'est comme à la maison, il y a pas grand-chose. Ati hano ni nko mu rugo. Nta kibazo wahagirira ngo nuko utari umunyagihugu. Ikindi kandi hano nta kujenjeka mu myigishirize yo mu Rwanda kuko bakwigisha gukora cyane. Ibyo nivyo by'ingenzi bikenewe hirya y'ejo. Ça c'est qui est le meilleur pour la nouvelle génération. Nous devons travailler pour avoir beaucoup plus. Gwagaciro umwuga w'uburezi na mwarimu muri rusange nayo ni inkingi ikomeye yatumye urwego rw'uburezi rurushaho gutera imbere. Muhire Wirington n'umwarimu muri kaminuza ya Kigali ishami rya Musanze, akaba n'umushakashatsi naho Irakoze Marie Lucia yigisha muri kaminuza ya Ines Ruhengeri. Ibyo byose nabyo ni bimwe bigaragaza ko Musanze ari icumi cy'uburezi, bigaragaza ko imiyoborere yacu imeze neza mu myaka 30 nyuma ya jenoside. Kubona nanjye ubwanjye ari ubuhamya ko nize muri kaminuza zubatswe nyuma ya jenoside. Urebye amakaminuza ari hano i Musanze yateje imbere uburezi. Umuntu winahi Musanze ntabwo agitekereza kwiga ngo yumve ni ikibazo, ahita yumva ko hari ishuri hafi, ishuri rimushobokeye kandi ishuri rizamuha ibyo akeneye byose. Abaturiye amashuri makuru na kaminuza bikorera mu karere ka Musanze nabo bahamya ko uretse kubajijura hari n'ibindi bikorwa ayo mashuri afashamo abaturage kwihuta mu iterambere. Habonetse abikorera mu nzego zitandukanye, abafite amacumbi, abafite ibicuruzwa bitandukanye, abafite restaurant, abafite papeterie, babashije kwiteza imbere nkuko mubibona haduhagaze. Bigaragara ko hari abantu biteje imbere, nanjye ndimo kuko naragerageje gushaka ibikorwa nka papeterie n'ibindi bintu abanyeshuri bakenera. Bigaragara rero leta y'u Rwanda yaduteje imbere ku buryo bugaragara, itwegereza ibikorwa remezo imbere, cyane cyane nk'amashuri ya kaminuza. Uretse amashuri makuru na kaminuza,
Mu karere ka Musanze habarurwa amashuri y'incuke abanza n'ayisumbuye agera kuri 73 yegerejwe abaturage hashingiwe kuri politike n'ingamba leta y'u Rwanda yagishyiraho mu kuzamura uburezi bufite ireme kandi budaheza. Robert Byiringiro mu karere ka Musanze.